Sekarang thank you media friends. Jeng tini DSF nenggai jeng kaisa press conference asal mana ke mana. Anloga dengan jeng vice president de joint secretary de jokto sini leaders ro. Jeng DSF sini movement tu ni logo ini dong. Jeng bathagia soya gini kaki tu. Epen jeng tini press conference macam mana ke mana. Jeng bus kamu sini DTADC election Gana gitu. DSF omno jeng ceri naik kate wan sobi naik ya. Jeng naik kate kangke cini ti prahaste wo 30 seat tunggu. Kaini nominated, kaita unreserved. Di 25 seat dong kya mo reserve. Tabok jeng omno DSF jeng ceri naik ya. DTADC senajak mani ne cini borok rokno borok ni rights. Land rights, economic rights, the political rights rogani bagai songsadak man. Haifana jeng nugui maka oro kaitha unreserved oro particularly mention krai. Sekang rogo jeng nuka kabongo political party borong non indigenous namang borong candidate ro. DSF jeng omano wasok kaze unreserved fogo. Cini borok nono rogan engteng. Tani omale jeng naika thangkang ke DTADC senajak mani ne cini borok ni ba. Tabo cini question omano taunai. Cini borok nos protect kaigan ingke. Oro bini borok no raya gini cini indigenous borok no jep political party romang hangke joto ni bagai ni hanai. Tani omale khorang tisa hangke cini borok no tisa nai cini borok ni bagai. Bon bagai political party omo masuk thai, omo na ceri naik thai, and DSF jeng omo na strongly jeng oppose khai ge, jodi borok om thai ke candidate bus kane salo roga thang tong ke, DSF omo na strongly oppose khai ge, tabok jeng nugui maka kebang ma ADC area bu exclude khai jak, cini ADC area, so DSF jeng omo na bu jeng masuk ge naik ya. Jotono include enggang teng ne jeng bono busung salai boni bagai jeng appeal khanya jotono te jeng mabu sinai as a indigenous community jeng omono ceri nai thai tani mole kaitha seat Dajda Kanchanpur Masmara te monu choileng o kaitha seat unreserved so ADC election gana gai tong so jeng DSF omono jeng ceri nagi tong CPIM ni jeng nukha aro jeng chini borong ni candidate list jeng nuglia so we strongly condemn that also haipana al political party ro borok umasok angteng hai ke jeng DSF jeng omono jeng appeal khai ge and we strongly demand jeng DSF o je issue omo jeng nai nai and definitely jeng obo tahnai buskani salo ungya ke jeng omono tei jeng khorang tisane unreserved jagao to just nepano reimano hunino constitution sijak kana edisini inke aro nong je o demand busuk jukti jukto mane bujikna bla jukti busuk to nai unreserved ke taro ST non ST jotono college ke haipana unreserved ke to je political party to nai ro boro ST no rothong ba je indigenous no rothong ti prasana no rothong tani amale ADC songsajak mani si chini borok ni bagai so tabok council thangai to bini borok to chini boron bagai kok sagala bulai so chini message clear na tongnai unreserved ngai tong sung sigu haifana aro chini borok candidate rogang thang chini demand omno mane rules lanya ni ya just bakha by one sugi renani abs dong gabi naga ke jeng future slaine but tabok oro mungsa mention khaiji aba unreserved haipana jeng or unreserved mane or to particularly community no saya bele particularly tribe no saya so tangai abo chini borno no royang ba so chini joto political party no chini demand omno to chin borong mane ST candidate ST candidate 125 je amendment bill no ti nyai nang samane abo tax sare sare ke sakha sara tadi sumuka 125 amendment bill jeta standing committee ni report aruka even DSF was proposed by Tipraland Autonomous Territorial Council
जे autonomy ward autonomous ward no sing khibi tai standing committee report no abono sub sijak to Tipraland autonomous territorial council ama kino tabuk Karbi Anglong ni Karbi autonomous territorial council di Mahasau ba North Kasar Hill autonomous territorial council ingin abono sing nukha kelompok political party sing bongni speech no sing DDC salaimani ingin tai event thanai kisa sekangan kaisa video nukha rotol borong nang minister rotol nalna je tabung nara TDC si hindi ini bung saito mani gabalo thik jaiga tabni bai ngeke nadi sing je demand claimini aros autonomy ward ni khibna ni no sing saya sing sabo 125 amendment bill khaiga ka borok jodi propose khaiga ke 125 amendment bill Tipraland autonomous territorial council nang tu nik abono standing committee report je propose khlaija mani je stakeholder of money e abono tino clarification khadam sungo je kono political basona kono tu political speech ro sini political leaders ro bono koine abono kisa careful mani bagai sing TTC hiawoi Tipraland autonomous territorial council no ke blai hamnai amo sini borok no TDC di confuse bong thang borok baksa abon bagino abon bag clear kena musu nongoro samani to bumung no simi se correction khajani sama hai TTC je 125 je bill a bisingo autonomous ki tora tong tong ya prole cher je nai henaro abono je naidi je 125 amendment bill ni antuna standing committee ni report to asaga Tipraland autonomous territorial council no sija amo tongu amo sungo propose khlaija sing malai phumno 70 pro jagamano Tipraland autonomous territorial council but Tipra autonomous territorial council nang tuni busul besar amo sini diman je bumungwa kintu standing committee report to awon to ang je report buman standing committee report to kabat sur Tipraland Tipra territorial council ni dia karena di dari Tipra territorial council already tong lagi no agin tong abong kha agi jikri parsi tong abong to state holding asset in salon tong TTC ni bung to abong banyak samani tamba careful na nang because Tipra territorial council already existed once agi tong pagi so tami abong repeat lagi nama taisi abong Tipraland autonomous territorial council ni abong sini je clarification khaidam suman